INP Mizo channel subscriber tele muntina tanga longai thathin tu zong te inzain chibai le vek ule voin hi July ni sari ninga ni ania huntha in chantheu kan bei saya Ukraine lam update kanram Bharat telin international news le politics toite in update kanan sia mange Ukraine invasion thua West ramten Russia hemantum chuan Khawvel mi hring te himna ader thong do nani Russian President hlui tuna Russian Security Council Deputy Chairman ni mek Dmitry Medvedev chuan West ramte mai ba ka Khawvel mi puitan vau khan na asoi chuak le ta Russian Ukraine war chuan thlana mel a mutep to a khothlang ramte chuan ral thuamin Ukraine an tran pui reng boka tin Russia chu war crime anaya wangin khremna pek antum bokani mase Russian President hlui Dmitry Medvedev chuan West ramte malak na chu Khawvel mi hring te ta na poi na sajok thlen tu tur mayani atimau maya asoi omzia ber chu hetiang hini West ramten Ukraine rama Russia chet na chui andua Russia la chuan war criminal ani zia arhe chiang mai boxia international agency in an chui vai chuan athiam lo na tam tak hai chu ani ngei do na ni thiam lo tan na chu international court le tribunal ten threm na an pengei bokanga sangkhat zakwa somruk le pani Cuban missile crisis nuwa West le Russia kar thu chiat ber hun kan tong chho me ka ni a khati hun la ya nuclear war an hlau thon ang tho khan tun tuma po hian nuclear hi thin phudep depakan thlir mek chuani Russia hian aril rudik tak apuang chuak ngai me ulova a mai ro chu Ukraine invasion nuwa an soi tam ber pakhat chu nuclear manga invaw na thawani tun tuma Medvedev thu soi po hi chutiang lam hoi ania nuclear ral thuam in do na lo chu Khawvel mi hring te chiat rup theina a omena langlo Dmitry Medvedev chuan ti hian a soya Khawvel a nuclear ral thuam nei thaber zinga mi khrem kantum hi chu thil om anglo lutukani he thil hian mi hring te khosak na thlengin a ngong dona kan bo mang pha vek theiani atia nuclear ral thuama invaw na ani chiang mai Federation of American Scientists ten antarlan danin United States le Russia hian Khawvel a nuclear warhead omzong zong zinga za asom kwa zet an kola ani nataka chuan United States le Russia hi chu in king thei ber tur an ni hrim hrima ramdang lo inrol ve na chi ani hlon lo mai US President Joe Biden chuan President Vladimir Putin chu war criminal ani atia athil tia wangin West ramte chu Ukraine tran pui turin min nuk lutani atipoka Dmitry Medvedev chuan pu Biden hi chang letin Khawvel mun tina thisen chuatu chu United States henizo Japan rama nuclear bomb te kha in la ria em Vietnam atanga Afghanistan thlengin United States hi war criminal ani hetiang kara Russia chunga hremna le ko tum hi omjenei lo le Khawvel chiat na tur zo kani ati nimin July ni rukpo khan Russian force te chuan Donetsk lam lu chua antum le a mase Ukrainian force ten anla dang thei Donetsk region mun poimo Slovians le mi puitam na mun te chu ral khata tangin misalin an tong le chiam maya Ukraine sipai te chua antumani ber Ukraine lam chuan Russian ten malaman panzel tur chu an dang thei tian soi lain Russian lam ve thung chuan Slovians chim lama Kramatorsk chu an nai to hle thuan soya tin Luhansk le Donetsk region thun zom tu highway chu thunun tumin an bei mek ni in an soi bok Slovians mayor Vadim Liak chuan kar ni chung zet chu Russian ten bomin an ral sai to thu asoya February ni som ni le palia tang khan Slovians khomi som pasari layan thi to ni Russian Defense Ministry chuan civilian te an bitum lo thu an soya high precision weapons kan mangani anti Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan nimin khan
West ral thuam te afak le chiam maya ato pa chuan West ral thuam ten naro pui ta kan thok ta kan tho pui ram te atanga ral thuam kan don te hi a thalom hlea target an ka fu thei zia mai hi kan duang thlapani ti in nizana athu soina asoyani Donetsk region na Kramatorsk city ya chuan bom atlana samaya official te chuan mi pui te chu tlan chuak turin thuron an peya ma se kum somruk le palimi Alexander chu tlan chua atum ve tlat lo thi na hi ka zong khan lova ma se thi na in min nang ta ani chuan ka ina ka du zok ati mau mai a pa rem hle ni Mykolaiv lama po boma sur na sa hle ni in an mayor Alexander Senkevich chuan a soya mun himre nga to lo mi puite chu tlan chuak turin ka hil tamai ani ati Mykolaiv ang bokin Kharkiv chimlama Dnipropetrovsk po be ani boka Russia hian dim doina tel mi lovin a beita ni na lang heti lai hian Russia chuan an in do thlo na ten Black Sea an mel malong te bom manga beidan an zir ni in an puang boka Ukraine ai hi chuan anin dai zai view zok chuni hi NATO in do nun chanzir abuat sayawangin Russia le khothang lam ram te in kara boruak chetak a mek boka hei mai baka tun naya British in do long ne na buai na an nei po atelani kar masa khan Russia chuan British in do long HMS Defender tan Crimean ram nai tuipuya kal ngot theina dan an nei lo thu an lo puang to a UK ro chuan kal tlang thei tura dan an nei thu an puang ve thung Russia hian kum sang ni le som pali khan Crimea hian ne chua amaro chu Khawvel ram tam zo ke ro hi chuan Crimea hi Ukraine anga an langai ngar ani ti chuan Russian oil lo hlok pui tu nia kan soi fo India le China hian engza chiange Russia ne na suman chhun lu to ti hi kan soi chhun zom don nia China hi Russian oil le lu tam ber ani meka India hi apariat na ni in tun nai khan Russian oil import hi apung hlea thathum chung lekin India le China hian Russia sumboma oil man US dollar billion som ni le pali an chung lu to China hian US dollar billion som pariat point pakoman alei to a India hian US dollar billion nga point pakhat man alei ve to boka Asia ramlian Khawvel population tam berte hian kummasa aya Russian oil an leina man hi US dollar billion som pathum zetin atam to a kumsang ni le som ni le pahni azo me hi chuan US dollar billion som nga akai hial mai theiani ti ani le nga la Russia hi han pache mai turani lawani hi Sri Lanka president Gotabaya Rajapaksa chuan Russian president chu oil peturin angen vele tabok nimin pia khan Sri Lanka in oil harsat na ato dan kan soi to a nimin July ni ru khan Colombo kothera mi puilung oilo an pung khom na sale hle India chuan Russian oil lak lu chu Sri Lanka ne na ape chonga hle pa nei tura nga yela India kuta tanga Russian oil lei chon ayen direct taka Russia dor turin Sri Lanka president chuan Putin abeta ani Sri Lanka energy minister Kanchana an July ni thuma soidanin rampuma oil reserves hi atam to lo khop maya dan pa ngai anga man chuan nikhat man tur po dai to lo thua soya ti hian mi pui thin rim an pung khom le tani Gotabaya Rajapaksa chuan Putin chu Moscow le Colombo in kar thona kaltir le turin angen boka Russia in oil le tourism lama atan pui lovani chuan Sri Lanka hi adin chua le abei lowati ni in Anbarasan Ethirajan South Asia editor BBC chuan soi mi puiten oil le electric an mutalova sumdon na atla chevek to a sarkar point chia mu tura nei manglo vele boka an buai hleni Russia hian political influence ani lo point economic influence mangin Sri Lanka hi a op thei view don ni na lang
ole tuntumata na international news le politics update kanan siam thei chu khati zong kha ani a ngai thatu ten atop thlenga min lo ngai thak sak thina wangin in chunga kan lo me